Halo, assalamualaikum sobat channel Rifki Albani. Kali ini teman-teman lagi mau isi acara di gedung kampus BSI atau UPSI Jalan Kramat Raya depan Atrium Senen ya, samping Hotel Ibis. Nah, mereka lagi persiapan nih teman-teman, karena ini cuma pengambilan gambar aja caranya. Jadi gimana kesan mereka ya, jangan lupa jangan di skip-skip, subscribe ya, like, share, dan komen. Selamat menyaksikan teman-teman.